Lep pozdrav še z komentatorskega mesta, drage gledalke in spoštovani gledalci. Z Nenadom Protego vas bova zabavala in vam delala družbo v času našega največjega nogometnega. Pred vrati je bil tudi Bajde ob Zahoviču, še ena žoga v kazenski prostor, prišel je Krecu in zgrešil z glavo veliko priložnost. Krivični, ko govorimo, da je mlad, neizkušen in tako, slišali smo lepe besede, no tole pogledamo to priložnost, Viler, odličen predložek. In sreča sedaj za Olimpijo. Dobro sedaj Samardžić, ki je bil za Zahovičem, potem pa napaka Olimpije. Tu je Pihler. Pihler strelja in prečka! Ja, takoj so videla tukaj iz našega mesta, kako leti ta žoga. Ja, dobro je prinesel igro na Menala, zdaj priložnost 1-1. Menalo strelja zunanji del mreže. Za Luko in vemo za njegove kvalitete, dokaj slaba reakcija, res da je morda podaja... Tole pa super priložnost. Vukušić in gol! In kazen. Zadetek Vukušića! Kazen. Maribor se dolgo se je igral in Olimpija je izkoristila to. Absolutno prevečkrat je Olimpija prihajala v tej priložnosti za in pred centralnih branilcev in potem se tako ponovadi zgodi na eni strani priložnost, na drugi pa super rešitev Ante Vukušića, udarec tam, kjer je najbolj potrebno, v dolgi kot. Pa vendarle, torej, tenzije derbija nosijo svoje. Zahovič, dobra žoga zdaj Zahoviča in Vidmar brani! Tule je Miral Samardžić, hitro je odigral za Čekičija, toda veliko je igralcev v rumenih dresih. Zadaj Vukušić, prihaja Vukušić pred Handanovića in Maribor se je ubranil. Pa Dervišević s svojimi dolgimi nogami, žogo je spravil do napadalcev Maribora, Požek Vancaš, Tavares strelja, pa Zahović v kazenskem prostoru. Ni padel Luka Zahovič, ni zadetka, igra se nadaljuje. Smena golovi črti, še ena super priložnost Maribora. Nismo za manj napovedovali dramatičnih trenutkov na tem derbiju, žoga je šla mimo gola. Tavares. Pa Požek Vancaš, Tavares je pred vrati, Vidmar na mestu. Sedaj poskušajo Ljubljančani prekiniti igro. Dobro poha, Urban, dobro poha, samo tole je nevarnost. Kaj misliš? Drugi rumeni. Ja, rdeči. Rdeči karton za Marija Jurčevića. Dva soigralca pred njim sta poskušala ustaviti Zahoviča. In zmaga Mandarića. Mandarić je dočakal. Ma ništa, čestitao sam dečkima na borbi, stvarno je bilo onako jako teško, jako izazovno za nas. Imali smo stvarno od početka utakmice dosta posla obrambeno zatvoriti, znamo koliko je Maribor kvalitetna ekipa i jednostavno već smo prvi dio se potrošili i onda smo se dogovorili malo drugi dio da pokušamo još smiriti loptu, da malo prema naprijed probamo biti još kvalitetniji i da sigurno imamo prostora za to. I kad smo zabili taj gol, Ante što je zabio, onda je ostala samo fanatična obrana da nas iznese do kraja, čak i sa igračem manje. I stvarno čestitam svojim dečkima, ali u slačionici sam im rekao da ništa nije gotovo. Danas ćemo proslaviti, već sutra se moramo vratiti u fokus na prvenstvo. Pa mislim da smo imali jako puno prilika da zmagamo danas utakmicu, ne znam, u derbiju, ako me sjećanje ne vara, ne znam da li sam ikad vidio ovoliko prilika da je nam momčad izradila, jednostavno nismo bili pri tom završnom udarcu, možda koncentrira, možda nismo imali neke sreće, u nekim trenutima imali smo dvije grede, tako da kažem, Nejice Vidmar jednu fantastično obranio Bajdeo, imali smo sasvim dovoljno prilika da zmagamo danas, međutim, nogomet se igra za golove, Olimpija uspjela iz jedne kontre koji smo mi prije trebali razirati da mi povedemo 1-0, uspio je Vukušić poentirati i na kraju moram i čestitati na pobjedu.